Siempre digo que haber ganado el premio cambió la vida y que en el principio no lo entendía por qué mi vida iba a cambiar tanto. Winning Basque has been super incredible and impactful with my project, with also opening doors, and opportunities to collaborate. El tener este reconocimiento después de tantos años de haber trabajado para usar la gastronomía para poder ayudar a mujeres inmigrantes, a personas que han tenido menos oportunidades, me da muchísimo gusto. At that time, I was starting to transition from the kitchen to our nonprofit work, teaming up with farmers to scale regenerative agriculture. And so the funding from the prize actually was instrumental in our nonprofit starting to make that transition and begin a collaboration with the state of California. En este caso, la apuesta que hicimos con los fondos que hemos recaudado y la publicidad que hemos tenido con tantas entrevistas a nivel mundial ha significado que miles de familias, en este caso un proyecto que tenemos en Perú, puedan comer en los comedores sociales nuevos que hemos abierto, en los nuevos huertos que hemos puesto en marcha y estamos satisfechos de este premio. Bu ödül bana ne sağladı? Aslında bu bir sürdürülebilirlik hikayesi oldu benim için. Çünkü aldığımız ödülle Mardin'de, yaşadığım yerde bir restoran açtık. Burada Suriyeli mültecilerle birlikte Türk kadınları birlikte çalışarak bir entegrasyon projesi oluşturdular. Onların yemekle hayatı değişirken onların bize sağladığı fonla biz bugün Türkiye'de iyileşmeye çalışan deprem bölgesinde hala 15.000 çocuğun yemeğini, her gün sıcak yemeğini ulaştırıyoruz. El premio hizo que quisiera estudiar más, tener más conocimientos, entender también la fuerza que tiene esa especie de diploma que te da la academia. My project has evolved the last 2 years since winning Basque, and now we've been able to support women. We started with 100 women, now we have 630 women. And at this point now we have awarded over $8 million to over 600 farm projects with as much climate benefit as not burning about 90 million liters of petrol. And so it's been really a lot of progress in the past couple years. Fíjate lo que creo yo que ha logrado este premio, ¿no? A incentivar a más cocineros a que hagan proyectos sociales y a entender que no solamente la cocina es una fuente de ingresos individuales, sino colectivas, porque es una cadena. Para mí el trabajo en la cocina ha sido muy especial porque he conocido a tantísimas chefs que han, a través de la comida, como que traen con ellas y con ellos su cultura, sus antepasados, y el poderlo compartir es algo súper especial, muy humano. Gastronomy has a huge transformative power because food is a universal language. It's one thing that connects us all, and if you can use it as a tool, you can get people, to think much more deeply. Qué mejor que cuando hace falta ayuda se pueda canalizar a través de la comida. Es básico para vivir. Si no hay comida, no hay vida. Hayatları yoksullaştırmamak için hayalleri zenginleştirip gerçeğe dönüştürmenin yollarını aramak gerek. Bu yolda benim gastronomi en önemli rehberimdi. Çünkü ben yaptığım yemekle insanların hayatlarına girip onların hayatlarını daha iyi hale getirebilmenin hayallerini kurdum ve bunu gerçekleştirdim. Basically this whole new opportunity that I think chefs in restaurants and gastronomy have not even yet begun to kind of work together with farmers to transform agriculture and not just work on changing eating habits, but actually work to change farming itself. Pienso que la educación es realmente la herramienta que tenemos para conseguir lo que queremos. Y la comida es el punto de placer, de encuentro, de compartir. Creo que va a seguir cocinando y sembrando. We are not just chefs or cooks, but we can be change makers also through food. And I think Basque represents that.